khovelin amhel hriat tak lo jet fighter uyom zualte tuntuma chuan kan ngai tu ngai lem lo le kan chui ji ngai te chiam lo khovela jet fighter tha khovelin amhel hriat tak lo te chanchin le engwanga service lo luilon tak nge an ni ti lam hi in chui dai don teang Raptor F-16 Sukhoi Su-35 Su-57 F-35 le tun lai jet fighter thazual te chanchin chu kan ziakin kan chiar fo to jet fighter thatak tur ni si ma sero kholna le chan sang awanga thamral ta jet then khate chanchin le engwanga luilon ta nge an ni ti te hi tarlan kan tum don ani ramchen khate hian an jet fighter duangte an nei theinan jet fighter siam tu company sang te hena request for proposal RFP ti chuakin an mamona te an tar lang china heng tender te hi company sang te chuan siam chua tumin an bein an in el ta china ni keni India rama anga chuan Hindustan Aeronautic Limited HAL bak jet fighter siam thiam kalla nei lo awang hian HAL lamtan hanel puitur an lom ve lem lo India hansoi kaita ka chuan India Tejas point ma nasatakina son chho ve zela Tejas thuam that Tejas Mark 1A po India hian anei ve thuai don ani tin India hian Tejas asiam chu ma dai kumsang khajakwa somruk chho dai to khan jet fighter hal marut chu alo siam chuak dai to mase marut ho kha HAL mithiam te be senga a tho chak theilo awang le ama kha ari em awangin India khan jet fighter anga mantla ka an ngai ta chi alowa fighter bombarangin amang ta thung ani kha sangkha jakwa somruka jet fighter siam thiam dai to khan tuna de chas an siam vele chawa chu po apat poimo le engine te chu ramdanga tanga laklu alangai cheu ania India ral thuam technology hi achang chakalo hleti asiat viawo me United States a chuan jet fighter siam thiam Lockheed Martin Boeing General Dynamic McDonnell Douglas le Northrop Grumman te baka Belt and Rockwell te anom lain Russia chuan Mikoyan Gurevich le Sukhoi company te le Yakolev te anom ve thunga jet fighter siam tu zong ni tumin anin be na save thin viawani heteng hian jet fighter siam thiam bi company te inkara hian namen lowa na sa a inelna alo ve to thin rengani ti chuan ram pakhatin an hnol tak jet fighter thale luilon tak zinga a thabik tele awiom zual tlem te chu ihan en chin don tengum hiang Barkyut Sukhoi Su-47 Soviet hun lai khan Soviet sarkar khan jet thale Soviet ram venghim tu tur supersonic jet thadu in thei patop achu acho ve mop maya chungzinga chuan Sukhoi company te kut chuak Sukhoi Su-47 Barkyut po hi atel ve ani kha he jet fighter hi amak dang lam khop mai khovel jet fighter dangte anglo takin he jet hian atha wing te chu malama ako lut put maya hei hi chan bernia Russia engineer walte soidan chuan ahmalama atha atho phe awang hian maneuverable thlona leu kwalvel na athabik ninan soi Barkyut te hi Soviet antluk chiat tak awang khan puitlin tir theidin huna anding talo khania khovelin jet an nei tur an chan tak zinga uyom ber pakhat ani ome Soviet Union at tluchia in economics lama nasatakin harsatna an to choba ka Sukhoi tho hian Su-27 program an local pui tho boxia Russia sarkar chuan uitak chungin Barkyut Sukhoi Su-47 program chu thlautha in Su-27 ain sorbing athlang ta zo kani Russia hian du thlanna atisual lo ni na lang Su-27 atang hian tuna a jet man thiam boruak a to khir berber tele US me point anti mai Su-30 le Su-35 te chu aron piang tanol nol mai ani hi
Su-47 Barcute pian nal le magdang dai ero khovelin kan mel siat talo ero thiluyom ber pakhat chu ani ome Su-47 Barcute neito lamin farkin tia aming an phua hi JSC Sukhoi company te kut chuak ni in jet fighter engine pani nei le airframe danglam tak mai nei ania a thla wing te hi jet fighter dang te ang lo takin malam hoi zong na thok pheidu maya ni Sukhoi company a engineer wal te chuan Su-47 Barcute thla wing malam hoya on pheidu hian jet fighter boruaka alew kwal vel na ati that pha ba ka runway toy te te a po har salo takin ate ko fa a tho zung zung thei pha ni nan soi Su-47 forward sweep wing hian jet fighter dang te aya that bik na tam tak nei ma se thalo zong na po tam tak nei ve boka jet fighter te super sonic speed a an tho in jet fighter tan stress na satak asiam thunga hei tak hi Su-47 Barcute that tok lo na ni in Su-47 siam naman pakhat ringot po US dollar viable che sari loi ani veinen economics a talbuai tak Russia chuan Su-47 Barcute program chu ui tak chungin akhar lo thei talo ani he Russia jet pian thiam le in thazau relate ni le chan ve da ya chaka thok thei hi khovela pakhat chau siam chua ania kumsang kha zakwa som ko le pariat Russia airso neya khovela munom ti ber ni ma se unaw dang pian pui po nei ve mi alowin indo tura duan mani se indo na ma chan ve mi alo turin kumkhwa tan da that ani tani Northrop Grumman YF-23 United States of America in Raptor aya andu lo tak zok Northrop le McDonnell Douglas te kut chuak YF-23 Black Widow te po hi khovel jet fighter siam chua zinga man ni ve ta mi lo zinga chuan awiom ber pol pakhat chu ani nge yang he American jian Northrop McDonnell Douglas te kut chuak YF-23 Black Widow hi ail puiber YF-22 tun nuwa Raptor tia kan hriata ka hian a thlok chak zok fea heiba ka hian a hun lai khan steel technology a YF-22 ai khan a changkang fe zok bok kumsang kha zakwa som sari le pariat kum khan America spy plane te chuan Soviet ho jet fighter Su-27 le MiG-29 thla te chu an la fu hlau maya US chuan heng Soviet jet te beile tu tur jet fighter changkang le tun lai ber nei tumin advanced tactical fighter ATF proposal chu ati chuak ngal chung mai ni kha heteya United States Air Force in ATF ati chua chang tur hian America jet siam thiam mingthang F-16 siam chuak tu Lockheed Martin baka US haral thuam hlawam zinga tel US Indolong lian aircraft carrier 10 an man zui tak F-18 siam chuak tu Boeing le nuclear submarine siam thiam big General Dynamic Intelcom tele Northrop Grumman company B-21 Raider le tunlai khovela combat air support atana thaber A-10 Watt Hawk baka chain gun missile le indolong thlenga lo siam chuak to tu tele khovel jet fighter zinga tor hlelom ber F-15 te DC-10 le MD-11 te ron siam chuak tu McDonnell Douglas changdun te chu United States Air Force te chuan kumsang kha zakwa somria le parukhan thanbik anni thu anron puang chiang tan ikha Lockheed Martin Boeing General Dynamic lam hian YF-22 ron tho chua puin Northrop Grumman McDonnell Douglas lam hian YF-23 anron tho chua pui ve bokani hetia Lockheed Martin Boeing General Dynamic le YF-22 le Northrop Grumman McDonnell Douglas YF-23 te hi advanced tactical fighter
a chak zawk ni tuma anin bei chho tak tak lai khan mi tam tak chuan Northrop Grumman McDowell Douglas YF-23 kha chak zawk ni turin an ngai ani kha hei hi a chan ber po Northrop McDowell Douglas YF-23 kha Lockheed Martin Boeing General Dynamics YF-22 tuna Raptor kan ti tak ai hian a thlok chak zawk fe ba ka Steel Technology a khan a YF-23 kha a chung nung zawk fe kan ti to kha ma se Northrop Grumman YF-23 te hi YF-22 te ai khan thlok chakin Steel ti zong ma se azet pian mang le ataksa te kha a conventional tok lawa nuclear conventional ti chu nuclear ral thuam ne so taka keng thei tura du thu sam an ni chi lawa hei hi United States Air Force Advanced Tactical Fighter Program a khan Northrop Grumman le McDowell Douglas te khan an chak lo pui ni berin alangani tin Northrop le McDonnell Douglas te hian khati hun lai le tun hun thleng po hian Lockheed Martin Boeing le General Dynamics Company te hi political games a khan an tluk lo shima hei wang hian Northrop tan chuan US Air Force ATF program a khan Lockheed Martin nia a chak zawk din hmuna din kha chu thilhar satak an erinom tun tin Lockheed Martin te Northrop Grumman McDonnell Douglas te ai khan an hlunin an het zawk boka company lian zawk an nia wang khan US Air Force te khan an thlang zawk ni te poin alang tin United States Air Force in enchin na an nei lai khan Lockheed Boeing General Dynamics YF-22 khan air to air missile aka chua thei to big ba ka Northrop McDonnell Douglas YF-23 Black Widow khan air to air missile alaka ve thei mi lo tak kha a chak lo zok lo na chan lian tak ani bok kan soi mai lo tur chu YF-23 Black Widow kha YF-22 a in thlok chakin Steel Tech a chung nung zong ma se jet fighter tana poimo maneuver able a khan a thatok lo zok ani tlat te kha Northrop le McDonnell tan a poi viau mai bok ti chuan Northrop YF-23 te chu jet tha le changkang tak tur ni ma se pahni chau siam chuani in hluilon ani zui ta bok Northrop McDonnell Douglas te chu kumsang kha zakwa som ko le pakhata nol fel to ni ma se heng company panhi in swifin te hian an Black Widow YF-23 chu nu chon mai tan chuan an ui hle maya Mizorama centenary loma khuang pui lian kan vuak dup dup kum sang kha zakwa som ko le pali khan US thunei tu te khan YF-23 chu steel fighter bomber anga mang turin ruam han na an siam te an va the lut velea ma se US sian bomber lian zo le chak zok akol nual sia wangin Northrop le McDonnell Douglas te ruam han na siam chu alo nol fit le chak bokani yei labi Khovel jet uyom berzinga chiartel ngei tur chu Israel Aerospace Industry IAI kuchuak lavi hi aniome he jet chanchin hi angai nom riang mai kumsang kha zakwa somria chokhan jet tha siam tumin ma an la chove ngar mai ni kha ahun lai khan Israel kha Khovel ram sang zinga mi pui tam dana zira ral thuam lama sum mang na saber an ni lor lak mai ani bok khati hun lai khan Israel khan athinom ram tenen buaina na satak nein atal buai ve hleya hetiang din huna Israel adin lai hian Israel chuan ama kut chuaka jet fighter siam ve tumin na satakin ma ala chove ngar mai bok ti chuan Israel Aerospace Industry lavi project chu andon kalpuita Israel Aerospace Industry IAI le jet fighter siam hi lavi layon ti ni in single engine ania ahun lai chho hian Khovela US nei that F-16 le 15 elpak tura duan ania fighter tor hlelom tak tur chu ani chiang tialang nimasila Israel khan he yeila vi program hi ron cancel ta in
US ne na tanga F-16 za don lai mai a lei chu Israel chuan a thlang ta zo kani lavi program cancel ani don hian Israel parliament a po in hialna anasa hleya parliament a hian lavi program cancel tur nge kalpui sel tur tia vote thlang ni in lavi cancela US ne na tanga F-16 leidu tu lama vote som pahnih atak lain lavi program kalpui sel du lama vote som pakhat atla thungani lavi program khar ani tak chana hian USC thuk takin ainrol ti alang renga Israelin lavi aron puitin chuan US chuan ajet rualte ashal chuana tur kong tam takin adal don ti US khan a hre chiang ve hleya chu wangin Israelin lavi kalpui sel thelo nan US in Israel atan puina chin chen khat chu US khan ati top mi mai bok tin US khan Israelin lavi program ati top chuan Israel khan jet fighter amamo na asan ema wangin an F-16 te chu US khan ashal ngal don ti amu chiang vio bokani ai lavi program khar ani tak sia wangin Israel aerospace an thok mi sang ni chuang te chu Israel missile program a le ramdanga Israel sarkar chuan na asiam sakta boka ai lavi hi pahni siam pui tin man ni in adang pathum chu siam zo lovin an top san tabok Israel chuan lavi blueprint le technology poimo te chu China hne na ashal ta mi mai ni nan soyani China ro chuan lavi chungchanga China engma atilo ni in asoi ve thunga nima sila lavi le chengdu zete nero unaw anni ti hairual ni in alang lawani Israel hian lavi program kha akal local pui sham se chuan tuna an F-16 rual kolmek te ai hian an thamuan puin ram tam taka an hral chuak nge dona Israel economy po in nasatakin ma ason pha nge arinom khowela hian acha ber ni tur hiala uluk tak maya duan jet fighter manzui tak silo hi soitur tam tak anomo me an chan chinero kantar lang seng lo ni ta se chungji nga chuan Russia Soviet rama tangin Yav Kolif yak sang khatte Sukhoi T-58 VD te baka America lama tangin North American X-15 hypersonic jet te Bell X-2 te piannal Grumman X-29 tele adang te po soi tur tam tak om theome tling thela piang poi ti azual ti te fel zinga ma musang ber te ti te hi an tha in anuyo me ma anni hi lo ni sokin atling sok lo ni se o ti in kan thlir sui wang mai thi na ni hi